Ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nelly Isaac Sarmento, reconhece que Timaruan Barak maka aprende arte marciais soyoin usi Jepang. Nelly Isaac ateten arte marciais Jepang ia disiplina makas banyak membro sira, tambah laos hanorin date konaba desporto nian, mai be formamos membro siranya karakter hodi respeito bamalu. Ita hanoin kata ita aprende arte marciais di Jepang ni laos non sai dat bobaku malu. Mai be sama ita tu aprende buat tidak konaba disiplina. Respeito tinha rasi. Depois halo itania habilidade personalidade hodi respeito ai maselo, ajuda ai maselo. Ikus liu si buat cerveja participannya mengatur halo kompetisi fair play di sportif kau dihitam prestasi internasional. Kata dia antes saja, kita aprende arte marciais ini ya persaingan. Kita persaingan lebih positif. Kita laku mana nih laos buat lebih acai inimigo. Laku mana nih buat lebih hatu rumah itu atau aprende utan oleh hitam prestasi. Sergio Pinto, atleta Husi Sorinji Kempo, apela ba Juventude Timaruan Sira, atubele inclinaan ia arte marciais di Japanian, tambah laos date ba desporto a Sorinji Kempo mos diag ba emanya Saudi. Festival Japão ne capaz teve esta oportunidade de Miami. Nessa versão ne bem matua, ne bem masih familiar, masih conhecido, então jadi oportunidade para kami tu introduce kami versão ba comunidade, vamos atu kalian lihat comunidade sini conhecimento kona ba Kempo, opera Kempo ne bele conhecido ya Timor Leste, laos de taekwondo karate, Kempo mosoto atu nene wahira emane be mai treino ga inclinanya Kempo, nemos sinti hanesan orgulho ka bangga wahira tama Kempo tambah Kempo mos conhecido. Unemos a Jacob Rodrigues, anudar atleta karate, senti contenti bele hatudu atração ba público, usi buat nebenya aprende ia karate. Kami contente tebes, bele mo sai hanesan lo arte marcial usi Jepang nian, na ami usi karate, lo retoma atração usi nação Jepang. Oh ya tempo de ami bele hatudu mos atração demonstração nebe maka seituir ia festival itu. Efizinha Pereira, Ana Alves, VIP TV.